Kan kom tikin treskal, metin lom simon. Lulap, kaksakin kat. Kaya alle galem video loman communication, video audio wo. Excellent. Ulan so Cisco na inan alallo. Tas na mit. Kulo. Nakum from na pena akalin matlas kan usyon so kwa. Okay. Kulo tikin. We come share mit. Tikin kumukan lom so kwan. Ngayon lang. Ay kulo malap. Iwan na siyong tempel talpe. Ay kum. Lulap. Dua.
Tingin ang sifac kulo kaksakin ke pacl. We coming pan met wolacna wa. kaksakin wiowos. And we come panel tingin per letara tuwa na siyumpe. Kom shepe. Wow. Namalap. Tamtal siya wias nga. Taga naifin pe. Tandaan Mary Daryl Thompson kulo malap. Ikaw na ingen kat track fong ra ikaw kulo malap. kaksakin Tamdal talbe kulo malap el patagas giya pasalimeta na tigin siya wias nga. Tigin mekil. tingin siya. Tuwa na siya waskawa kulo ke molbo wolacna kulo malap tigin. Mekil. Be safe on the road. Kom the minister Stephen. At amlin swinsen pele. Tuwa kaksakin nga life mo last killing Texas ke pelching. Ay, Na tigin mekil nga itala mas neko. Fin may sas kung giya pela mas siya. Na mitlas Kosrae. Kaya akollah kanin taga penake. Me. Kaya ispelain we kom kaksakin ke onso kumataga ral tamlay western Ismail. Aloka. Inte kai kesta latu singe. Tingin tres kal data ka akketeyac sham yang mekos. Data ka KahsInKol. Kaya data ka po communication ke kadin pel. Tingin ngausut pel if inak mese makat kasum na ke po communication kon we panakilin matlas nga. Well, klamalap ngan we komin kain. Aklin metas ma Utyak tar nge met simat ana Utyak inge tamdal si wias nge. Kulo Tamdal ped O.C. Thompson klamalap. Alabama.
Alabama bange. Mm. Aye ben assume damle tuai di show. West Memphis, West Memphis, kuno malap tigin. West Memphis Arkansas. na Arkansas. All right. Little Rock, Arkansas. Na Lang ah. tamlay tuway del sa mapeun. So kung sa kakipian siya. Kuno malap. Kaksakin kat kemos. Ngan mula lemis talibanin kain kaksakin kat kemulas nakewa. Kikat silpeta ka yoros kat itu dengin menge. Tasta. Tosta. Na yorol tamtan Mary Kosrae bangani kaile kafinne Kapilang frate pang. Kuam. Banagat me kaksakin kat ke usnga klala. We got kemalutu timsing nga samyang almekos ka din kain kapsa na ke samsayang nga meral offense sila na ke malutu tima kat mutawaek na front load yake mandia. Nga mo masimayok sikyak finanye na ko sita ke. Si tamal luya ngem tu laki setya yal tamal let dolenne Grand Jonas skoshu ka belar finanye na ale kat men nukewa alena inge na shukin kai na Kosrae peki masi madashnge ega tepenget talgi masi finen rino ki belsinge ke sia Dixon na mas Dixon na inda be Seattle somno Reno na met we ma verfärstes na finen Sacramento ilos folok be shun ga de ga we alun Wednesday ga los Amo panga developments ma ashnge ma sikya kisenria ba church lar financia da layer ayngani sinasinsya ulal siya panga ba digin baril vak na nage magat dara ba to ani orala me program siya sangingan le lomalu insang kasha ma siya ashke ingan rala ma pa siya mayen special or going ba kataw mo tayo ko florela nagipelin viewing maki oye makatash ke finanye na nara pa nag chance sila community ay kain takayani masifan na in kain wala si ay nga niye lomalu na fa masayan fa anin bon kasi metkol ke mura ke kasi murang in kain di pa rala lem lalusa pelage wa in nagadin akesha ikimang pange si oye mga le kaksakin metlas ko sa ikeo compassion jenge and sympathetically put ourselves in the shoe of those that are mourning. Napanangara kaksakin kat pange mama arskeo na katlang si kaksakin kat ki me oye may usipe no reni matalin siyan met ki community la siya pange. Lumalap na misilipan nga flogin belo na irom nakat pa daw exec ko na ki me mamakatarskean makatakola na ki message mising ya lumalap. Kol, tigin kung kulang malap, kaya uche, ang wala tigin, meeting nga fact na kaya sa kung ngayon, kaksakin kat kaya, may announcement ma lusin si pakas makanya kat kaya, mat wears, thankful like ma, kat kalim kaya, soon talik wears, kaya kat lik natas. Kat liya mat wala force pepar, kat liya na kaya, tamlal, talen na wala Dixon finan Reno. Cash ma community lasha met lasko sanger apala pay yeah ke maslal tamdal torirai in 2021 cash on the lap the ke community lash finan Seattle na afat nga ngo kufnan molgan na cash na kufnan flokin ke me cash on the lap finan on the luye cash to go 2021 2022 nga liye pe cash na yok to run metla shawai community la shawai ke tamal kamali welchin ka ifes ma ngeta ko ke tigin el chomon ma nga ngetla li 2021 2022 tana ngamta ke el ya fush nga sheula shamta ke ma nga community ta ka tak malala yen na pa yin ro na fat na pa la
got nagay nagay fashion mit nagay kasho nagay Roland kasholan kaishin nagay show lashma aske pamphlet kepelching akeshoy kashi tigin treskali lakel minga compassion ma madago lashko shainge papin na reflect Mwe Read kay akel Paul ilsham from gunlang ngon got well la ma sangyak kay nga taga ke periclichi mangon matalal got well right or makin pa na source nga nin sang akay pa mo wiel in lalal fumi yok na nakainin no aga true kaksakin got ke pelching kada taga na tigin dan taga na ge me proin kesla to ko yang nakatsum den tawek taga na ge sham yang imegor in check na pepelan na ge ke pelching yo. With that being said, katsum na ge onin kesla skung metiget fresh na ge ispelen nakalin kompe tam dai Kenya Columbus, Georgia. Kulo kaksakin got ke molar. Kulo malap. Again, katsum na ge una taga nyo. Well, first mate, lumalap. Right, katsum na tigin treskal wana ga kalamia dan taga kesla ke proy. Tigin Lumalap, limsilipan, damlel. Ngan wi kuminaklen met washkan nukewa. Oana pel nukewa, pushe kasla. Ke proy men katen na nagadin ka. Basta yitan katlash. Metigat fashna met. Nagum was proy pegash. Ke magatantang nageo. Me pressing issue magos ashpeke. Katagani proy. Nanaknas long proy lash. Kat papat marsin kashaw. Ke got takainin kain taka na yitom ke pelsinge. Kat sifil pa na kira kasin kaksak lash na siyum tak bayla kum kat falet. Aska sifan na. Kat mod sifan na. Inakes makinyikat. Lakum na katlale prem. Isaac Jacob. Katlan mit mata belashma. Sumna bedari. Katsima sisisage langsi. Sapay mawinkulo si fan na natin na kamisya kashmuita. Kat kaksakin kum begi kum. Sapay la bemit sap. Lomin sum na finances Kosrae. Kaya wala na 5 kilos siya uspeng wo. Kilos usta. Shine lalal fungisingin na finances. Ingan yukuya akshukshukyayak. Tafay lamit lasha. Kat pena. We base ke wala na singi. Singi. Kum tulukun katya katin kain. Ekin met fakik pe. Maingi. Aro na usi. Kadinakalin na panlang si kaleng lumo. Kat papa na nakmanas. Ne oingi. Katyakan si fena. Wangin italash. Italash ay tay. Kawangin pekalash. God solely rely on you. Panagat siyak siyong kipelsing kat papa. Inoy na kimas masalo makay kat ke. Na yen na kayo ma. Duo tolu siya anyway. Siya kat pasti kipelsing Kume oye pe ashin maslo. Arle na usi ngeng na sish. Katinita la paye na paye. La le shala pian lang sisilong. Lafka mo lasha. Kumshak na lang sikat. Katakilin kikat mo jun silin sasya. Egat na sheshun blessings long intiatui. Akin siwo ikat kikat fashion na med. Efina lang silong.
O yesi pen ingen kat papa. Inka pen patati Yurin mwet wiyesh. Fin panagasiolal. Tamle tolen net jonas. Oebe lit tamlel. Dixon nena vinen reno. Mainge te kainak es magan yekat. Lakum na lamala mo singe. Mutawaek si. Egelensi mo me pangon kat. Paneng ene na inta na shishka din alenan ka. La pelsi makum pangon ng balasha. Makum ikesla wangin matkan kaliye. Makum kaliye wangin shishka ni kesla. Inka no siya na shishka din alena nga shikyak. Kadin da sa fashik kun kaslom. Kadin na isin kashikat kemol singi. Panagat mishes yung inka na ashurun metlashing egewa. Mamatay na ashur. Elos magat tefakla inekish bin kat jeta. Kat kepe. Kalan ngan medalo minashpe yorolus. Kat papa na nakmanas kashape. Kashape metlash mamdabe. Ekin metmas. Lomono. Ka finnigi clinic. Kam tafin wheelchair. Ka oyev kama. Elos for todo like a physical ailment lalos. Kat prena siya kat papa nakmas kashakat. Nakmas kol kat kashakat. Kay pekunesh mafal kat ingan orala in kashalos. La pang sinayoros. Kain sa paila kasha si. Kain yora kirolos. May nga akalim yung matalal fungisi. Kat mishes yung kat papa. Nanak manas. We metlash na kayo amamdaki kain o yengi. Kakfin na kat sivena. Matem dalamono. Apalakin maslan mano. Kong ta kayo ni bena intro ashik sin lomsi. Kat mishes yung. Kahalomin kain. Sikyak na yorolos. Siya fok ke manos kuminawala. Kishama dahil kiwin ko si fanan dominon wolosla. Maing ikat nga siya yung kat papa. Ikat nga siya kat ito ke. Mayan kat rit kun. Ke oye man lomba kumra. Ke pelom fin fel singi. Siya kumsak panaas na misingi in spirit. Kat nga siya yung kat papa na nakmanas. Kaya siya taklalash, nurses lash. Ka fin ne first responder mam. Kukikay na oyeng. Kat nga siya yung nakmanas. Kaya siya mitlasha. Kat nga siya pekelos na kewa. Mam dahin pressing di pelsingi. Dahin kelpos. Kaya siya mama elos patatyang benake. Kat siya tuin siya kikashalom. Inkay naknanak kelos. Kat papa. Akes magin yelos pela. Met saplom bol silas. Elos kapur pe. Shun pe kapur. O iya maelos ara. Elos pray na shun. Un kaksakin kom. Esya senin kos halos talayak. Maingin akkay kat peke mo singi. Kadineta. La cheikla na sish. Kaya siya pe. Metlash ke surface. Makarangan pe mistalan felo. Ke pelu pe singi. Met kol belash ngin kay nakalos fall na ke. Safety lalos. Inka nakilin pe. La mana ke washing boom. Kumata ke command sender lum kat papa. Panang. Akna nakya met kol lash mdak White House. Ke United Nation, Arab Nation, European Nation. Kala mutan fellow we mutan fel siya FSM. Kat ene na kashalom kat papa. Met kol lasha in denam fin met milos kol. Ilosin ka nalalieten e pain nanak. Nakimet ma an kelulin karangan yak lalos. Kat ngeshes yung kat papa. Kumin kan kashi kat kewa. E kat na kewa pa in for lalagi makuluk lasha. E falok na yurum. In kumin shibid pe falokon ma. Wolan alom. Open the floodgate of heaven kat papa. In shibid sa paema. Wolan alom. Sa paema mo in siwulom. Kadetala kat patatyang nage. O yan akoluk mo siyang ikasbin. Kat nagtalikikom. Panagat nga shes yung kat papa. La pride la siya ka. O iya fakasi. Ikas mo tanin siya siyang kimapay si waslo. Arla na yok mo siya klash. Tagadayasot na siyum. Magasta pasashke. E magat ko flatakan lagi pelsing e. Katlalal fungikom lakum kat si maita mana kaywa. E kami aki fal na siya klasha. Kinim kat papa katlalal fungikom. Katakulan fakket kaslom. Awi pashen akketeyac lasha. Infal na masim na kaya. Leila ta kaslom in shamsham na siyesh.
akatinte likiyac mo makatfaka bo kaslo makkalemia but misheshim gajo inge lalfungi lagome wikat keinem kat papa katla lalfungi ke wengulo shifanan dum Jesus Christ amen Mr. Liban pelang of logon na room kulamalap Well, Kosrae kaksakin ke Gaslanyan program lowos ka lashkewa loke from lantigin we akfashian price coping price kalim pa in a lash magatash ke machine shop when a mashikyak ke molash somla when natin got ni the Israelites kada sa kaliya siyam yang al megor suguna ya kalim kadin te tai mashikyak kay losin te tai ako ma may matalalos tumtake sumdiki ako man got I think got long kishin price tako catch phrase sugungan tako ke coping me price like tigin lama lusung ka tiyak ligi ako klan ka ina na in kanan la ke belching got in na na pa ka din float na ron ka ke belching man na ke wa mataka isla relationship shinge pataka ke Luo Chronicles sapta ikor fashing alago rila kelin me vera. Fingat folok. Check na naske maklu na gayo. Broy na shil. Le folokon ma flood kitchen mataka ke broy shing. Le ushi. Pange kat pole na shilash. Ara true kaksakin kat ke broy she. Kada ushe la gatin bel. Ta metiga ushe la nga ushe pedal rhythm she likiyac ke belching na le taga ke on le sang gesla program ko akketeyac le fata ko tuke ta ingena na sticky ngan ushe pedal rhythm la sha sibe akketeyac ke belching na gat fa flogonot pelanorum nakna specimen gal ta metiki na sken wikum akollah la tamle na Ringston finan ka Ringston na finan Asheville North Carolina tampel Shiprina Carson fin Chiscom na Ken Washington Federal way okay na Shakupia okay Kenya Columbus Georgia na panikin na siya ngan tigin grew up have a love your best friend Bubbles Kulo malap Kulamalap Clara Kulo malap na pangan rhythm lasha taga silben academy March April May malim shafla ke kota pange kadash ke unit shafla si fela lap si maus kataga ni mushenge pange may kisya yok molo unit aktolu si fe na fon si makat tagam dai kem tan May fara pange may kisya yok la na niyan wukla nakataga na ke wik na fon singe kadash ke lesin akshinga luo tigin tres ke daga likiyac ta yana wo si ke mante ya me taga ke iplap luo kata taga usi pe me ipluangan pian chichikin na ta pange si fela lap si ke wik fon singe wik na fon singe luo si fil pe flok nyak na mari de pangan Esrat sapta tolu fosina ke on korsi pe sap fosina on de singal tolu fin read fosina la pangan key text na ke wik singe ya and we kom read pe mwet na kaywa elo sala ke kayelos na phone kaksakin lem god mayan orit mine akia pelang lan tempola shola si vil beriti mwet na kaywa elo sala ke kayelos na phone kaksakin lem god mayan orit ma in akia pelang lan tempola shola abangan kanun week siya kataga aske tosta si fe abangan Utyak na Yurin God we sang Kulo toka ke sham yang megor na osli rhythm singan tikin tres ke likiyac akketeyac na ke palap lu ke mantea kataka ke Tuesday usod me sham tol ngol we kolosi sapta tolu
kaya agad long me low current for sinage singela ko ke sapta se me tang mi senge sam yang me ko she u she kapas tar nage iplu ma dige ke mante we pe kuno kon ke mante nege Wednesday kaya the rest of the week pangen in oil lang silang kat kada taga week was pe ke me Friday shette na Henry Sifac kulan fo kan nage sifac ke Henry if we sleep Henry singan iten ngan masyai si pe lang sa siya masyai si pe lang sa siya Henry yo kada taga tigin tres kallara sermon lala tigin me killa taga shitpe akfonya la ma tigin tres kalli likiyac ke mante ana ke Sunday school nga taga kol me alwini taw pangan ritom si ma ikak na sel tamlay tigin tres kallan taga we kadin we mat Kosrae pa len na kayo oro na fashion ni ke flok lan le mo pangan masing kadin no kana na akwaki siya ma siya sin kasaw pangan focus singa pangan o yes may na kadin focus na ke bel na ko ke mo lasho now with that said katsum na ke lesinem toli mauta kana ke mante apangan wana nga akketeyac tigin magilla taga si bakyo ke lesinem toli nga nakataya na pa aksafila Henry inoy lang silang God. Kung kan kan ruwani fashion na ke akketeyac kitari far ke mante. Na iplua pangan ipsimeda tigin akketeyac or magin topic siya ko ipsimet ngan sifil masay mal long siya. Taga ke fortune na ke on course na usli ar sub topic ako taga ke ipsimeta. Fortune na ke on course pangan na ipaklo siya pangan. Ako kilan pa lang. We sub topic luongan. Akat likiyac kat show manget baik ke mante ata kana katasta siya kung sumna rewind ya li akketeyac na ke me outline likiyac ke planap luongan. Tigin megel in o ilang silang kat daga akfoni la masin ke Sunday school lar. Ke Henry. Namdali bang o yes mauta ko ikaktan sel tigin len me taga wikat ko ikeslan na silang taga ang dipan kung le setan la na taga kat in na kanin taga na yineng yung line kaya full fail el digin tiga akketeyac masi tok sa Solomon akketeyac como me vanity is vanity. Malishongten. Malusongten. Abangan lang mit. Kaya sa pimit. Wang mit kan lang mit. Kaya sa plugel Solomon. Also most na masing. Malusongten. Jesus Christ is feel na mo fellowship of loss. Esa nga akwak lang Jesus Christ. Now as followers, as believers, papi na kadasking. If you got lang si fellowship kan makatsanga Jesus Christ. That's it. If you got lang si fellowship kan makatin worship Jesus Christ. If you got lang si fellowship kat worshiping Satan. That's just the bottom line. Naro, ikeklan me may takin na sila tigin tres ka nga fat na po na ge. Nga witness kayo na sila el follow el we got in fact akwak silang God katin esmat na ge. Pang el din na kayo lang tagam tarik fry na ge. Sharon mo kumne sharon mo ta menjis. Again, that's part of the package. Kumne ay kumne man na kaksakin God. Wala meeting house yung tangan akala na dream na tamdal dream na kulo man la kulo kaksakin na nesibe church. Kulo man la. Tigin pelo malum kulo man la. Kaksakin God. Kulo kaliatan lo min di matlash matakangan kayo ngan me we permit working fakulo na siyungke slide makum me orela kat lingan tema of sheshe ba ensum kanek mangalang asla kaksakin God ki majut na siyuman na ana makadakkalim yun kipel na kayo fin dutila siya tetaga ki bukod ngulon ko skip pa lang nakat me siya nakinek makadara napana ngara malutu si mga tetaga nagkihangi ane istamasing win staklok wana
ngay flokan mabena. Maluto chima ka deta kain sham kuin nge eleta ka ki me sham. Na nakustian sham ilash me sham si uklam nga gi babal nada siya bakusti sham si uklam nga using ito. Sinseksi mga seksi mo ba fin ba bukon ngulan ko ski babal nada siya nge. Komito mas sham et puka ki kaski babal nada siya ki bukon ngulan ko siya. Trivial siya na bangan. Manain na ora pa na nga in dakana jersinu si bitsesingan samel me bin baso bel singal alko samel asike ande bangai singal alko singalia longo si longo luo longo dolu na el bugak singalia ke pa ebukon ungolan ko ske babal nada shange au si na masingan no kaskatyak men kat na fak sama ngakitala anakong tamot ko lamang ka samil puka kaske agas taxing ke pukon ngolon ke pabolo na bangan pero ko so bel singal alkos na samil singalia I shall long dolu Paing na asha wasi na ke now having said that nga faktarin ke sham si uklam nga ulma sham nga askeo naragat kan fasnamit maluti lash na misinga si facing fak mo Utyak na Yurin God, we sang Kulo, Sam yang alimekos. Na ngan fakta shike me composition ke samo, masamo me simle ke. Mana nu shika shik background ke me puksyak long singalya ke papal nada siya. Fakla puksinge samela na puk ke papal nada siya. Oana ke akketeyac keluto mo de tolu for singalon kosh. Na me fakkeluto mo de tolu singalon kosh. Masamos na nukewa. Itaka kingon langat. Nara gas makacham kinge sel mong yang nagatari. Taka kingon langat. E ashibendu ti mapaye. Inkai inaksiwosye. En akketeyac oyen motiwos. Na Samuel tekle liki me masay akketeyac babal nada siya. Fak o inge peke son saptas ngo vasto ngo limekos. Kadi tala ma fakakin mas lao payan na nitok. Nara ke pukon mo longos mga usiya. Mange ke wakas na paye. Ikipel si ma Utyak Yurin kat papa. Nakipel singi enitok mabatbat. Kosrae vele ma wangen le kastan gata enitok mabatbat. Ngakin usiya na siyesla pange me oye si mga kum tikken shike yelapan me kospel singi ya. Koma kastan gat fako. Na fakmen na kison singal tungul me kos keep si to fakmo ekadel bangun medingen kat. Auch mit makasla la tay tekyan nasi. Nadi mit makat papa mit may tekyan kastan kat mas na siya. Mafak nge kadel bangun medingen kat. Kat finan ka nagifaksingan na pasyen na kat pachonil davong eh. Na isam ki me katasam kun na ki takke pukke pa balang eh. Nara anfalokla na ki taksi mga usipiyenga ko sindi eh. Kat finali na ki influwen me papal nata sam daw ki puksyak singa alkos nge. Sob Sam sokas Ecclesiastes Sondal Solomon. Puklime koske pange wisdom book. Pange puk simle akketeyac experiences lalosa. Me experiences. Milos palakin ke mo lalosa. Nara fakla kipel si mata oregani samingi oreklen masi fun nale. Na title si may tekyang na ke pa fakma Tihilim kalme pa onin kaksak. Kasingan vakmo Tihilim. T as in Tom, EHILL na IM. Nangandilogin niya may share screen na gawin. Na akketeyac killing lakas nakikaskri ko.
title sige may tekyangan pa salmui. Kan me pa unin kaksak may yakın yak we made mashritel ma arshme ake string. Paing ang title si ma urek makunya ki pellan Jesus. Oana ki akkelemia ki urek ma sapta si foslongul. Ma fak mo tasim den bugin sam. Leila lomjelin pisin male kan me wangen le kano. En wangen met matawe oe besim le mo leila sina medin ace rek malal. Nara kan men vaccine pa as Jesus authenticated kan me pa at Jesus el me fakla pa masim lagi samo. El fak o inge ki luklong lakos fasangalakos. Na el fak na silos Paing mga ta fact na si was king ata shek nam ta iru siya. Mana ke wa masim la kekin masaplan Moses in masamastalan met pala and bukin sam o any no na in akpayakle. Na fakla mana ke wa maureka ni on ke saminge ma inspire ana in ma oreka ni ke proy bukin kaksakin matan fel Israel ke temple ni nalulalos. Na fakla met choose mo senge urek makun siya mo ke sinikok lalosa anin tagay ni alu lalosa. Met Christian ke ulayang sa asya elos onkekun oana simle ke masmasla. Na fin pa masmasla ke simle ke masmasla uye. Simle ke kolosi tolus ngalon ka fak mo Leila kaswula na ki Christ inonin ko spell na kewa. Kusinarula na lalmet mwet inluti sen gekun sin siye. Kusinon gekun siyam onin kaksak on matal alalal na sinkat kinsi Kulo. Na simle peki masmasla ke lerala chim saptalimekos fasingal dolu fak mo Finos mwet in lowos orsinunga ye elinain proy. Finos mwet saingaan elinain onke unin kaksa. Nara masima saminge usina sesha pa saminge shamsham kun makat palakan ke mol singe. Nakat sum na ke author ke saminge. Bugin samo katapela shamsham kun yak mo Book of David. May nasamostahin kayan siya mga kipuksingi. Nara akketeyac la asyamit kaldolula siya David na siya masim lang categorize siya ki kane patakle ki kainin oye la kaksa kalalo kafukama. Nara siya masim na sil David katkan fulok na niki siyam tolo niki siyam ya mga maitngal dolu pa ismasaan na we sam singal sinige tolngol luo sam tolngol akos niki angal sie sam damngal sinige ungol lemekos sam ungol yana ke itngaul sam alngalon kos sam sivok sie sam sivok tolu sam sivok alkos niki sam sivok singaul sam sivok longol luo sam sivok longol akos sam sivok tolngol sie Siok tolngol tolu, na siyam siok tolngol lagos ni kay siok ang alemekos. Pangat siyam David el sumasta siyam itkal tolu mga kalemya. Na si author siya yan pa Asaph. Asaph pa David's choir leader at Jerusalem. Siyam singal luo pa aludit na sil Asaphan. Na pa me siyam lam ngaul o ebe siyam itkal tolu na kay siyam alingal tolu. Stakluk singal luo na siyam nam nga litngal tolu ngila alingal lemeko alingal tolu. Natalik na dal kora nga sumasta singaul panake siyam ang luo siyam ang lakos na kiangalya siyam ang akos na kialingal lemekos na alingal itkos. Na luo ka siyumda sil Solomon bait nga luo siyok long litkos. Eta nil sumasta suko pa siyam alingal ya. Eman el sumasta ko pa siya maling alalkos. Moses el sumasta ko
siam suku matay mito siam yangaw. Pangan siam suku kalimila lucian mo la sa yit ngaw. Kat finala kaila megat kanrela. Na ba siam me tenay takyang me author na kaya bakit mo me anonymous ko siam wang an author kaya kawan babat mo. Nara ke orek masapta ko first ng mekos takana sisla siam luo kapain malal David. Fakla da kaskas kingan madal na sil David. Siya baba mata tamas with kulacnsap lum kilta fak. Ifaka mit beken ilus kaskasak. Ifaka mit aurik pepalishong din. Trong din si magat from ang gefan diya bangan. The central message mo da kagisam ida ka sama bange. Praise ye the Lord. Or if you prefer, praise through prayer. Na bangan ka chamram ke kaksakin LEUM GOD. Na kaksaki me kasin broy. Na nagisam siya vuklam nga udbenge gatfine me diya na ke ikasalan me pabal nada siya ke introduction kisam nga fine ka in share masi nga yok siya nga share be. Mune kero karay siya ginaki puklimekos na kadin ka in isna na kita ka pabal nada siya. Na bako usliing pangan me selakin ma division lemekos ka ma me siam siyuklam nga kita katalik na kaya. Nara kat finanan ka na ke sapta siya ni ke siam siya ni ke siyukang alsiye siam nga eldal ana ke David staklo ke Moses el siya bugin masap lemekos na David el slagan anamin fin bakfak ma Book of David categorize siya kinake category lemekos pena. Na siya na kyangal siya salakin sham kun follow kun ungekin masanam ke Genesis. Ang ngalu na ke Exodus, na ke Exodus. Itngal tolo na ke alngalya na ke Leviticus. Yang na ke siya konkos na ke oekya ka number. Na siya kitkos nga siya klamngal na ke Deuteronomy, kalman Deuteronomy basfil ba kalweni. Na akinaw siya na ke me category lemekos mo akketeyac ikisam nga en samsam kunyak na yok la pangen me atasima me usina sishke. Na masima eta kana shish yok ke me samsuku mga samsam genge musinge nga sam yang lemekos. Samsuku nga anan samsam kunyak mo enthronement samsuku. Na enthronement el me samsam kun na ke monarch si ka religious person si el likiyac fin tron lal bakal men enthronement singe. Nakilta ka in mata ki siya in kolal me kanman pa enthronement pa kalala ni nakilinyak na ki role sa si maitek na sila. Ikan toko siya, ikan queen siya, ikan emperor siya. Nara sama nga lemekos fakla, sama nandalik na dalkora. Mwet kulfalat, sama kun ke mwet kulfalat na bak mo. Pas kengan, kos mwet na kewa. Una kaksakin kat ke pasalalap, LEUM GOD, el siya falat na, file mo din siya ang sil. El siya toko siya kala na siya lemi fella na phone, ilay siya katangla na siya fin mweta, ilarata kadin kol matan fella, el siya la fel siya kadin matawe, kadin siya uke. Katalik na dal siya kadil lang siya. Kadil fasyak na kitron lal, may tawayak kengan, yok pa siya may ukuk. Kilem kadil Utyak, yak unin kaksak na sinkad, un kaksak na sintoko siya lash. Kadil toko siya fin fella na phone, kaksakan nalke un. Kadil matafin tron matalal, LEUM fin matan fella, wet kolan matan fel, elostakeni na Yurin metlan gat lal Ephraim. El kaliki un met mayon nakewa, el falat liki LEUM nakewa. Na nagain tron man siyam sa gonge,
some background na bang taga genga som na ke siam su kung ene na ka din ita background nge fakat som akketeyac ke siam yang mekos sam kun na control men na gel to ko sa singe na yung afine usi siam yang dolu ka din dip sila pe kasema reklege sam kun na ke kadel to ko sa si fakla lem kadel to ko sa el nuktuk yang ke wall eko fela ko ki ko eva tiena mukui tron lom lem god na akogi kae ki mutawaek me akom na mwet matamet tiki matawen pela yen lal mea shrek pachelos o lem god elo shrek pachelos enger lem god el lem foletin gashao el folet tiki lan mea e kaliki nine mea e saplum on netuk lem god e timbalum arlena madal mapat pat nara siam nge akalimi na ke toko sa falete na sing konfinsyon pe na ke siam yang alon kos sam kun pe na mange nara me ke asam kun siam yang alon kos man siam yang al mekos akketeyac ke kat finesom na ke siam yang alit kos yang al yape tukun siam yang al mekos kung etana ana nas na pasana kasi urekle in fact na silos mo kaksak congregation jenge ko sin kaksak alu kespen creator singe na mayen creator singe te kaksakin yak makaina mayen ipsimet nge daga sham kun na ke me sovereignty lala me kan men sovereignty el supreme law rulership alena falet na boy nara el arch ultimate power lal nara ipsimet nga daga sham kun na ke kaksakin lem kat ke kalal na seksin simet nga daga in sham kun na ke me ipsimet nga sams going kesen kaksak ke on na mai sensin kun kin yak pa daga ke ipsiak duo na banangara pangakketeyac to mga kanakketeyac ke background ko context na ke siamo metiki nga tagain duti ke siam yang almekos menasten sa singal sima ke takipel singa naklen machiwiyak nge obviously ban in the enlightened ke ma katpapel isungya penel ke oyan siamo obviously ban Tingin gulo malap ke me kum to kalau she background she in ushe na summarize yam ke na makum tram kuna na ke genre she ko academia ushe na ke she pet changa la mo me digital pacl software she makum tar magin ne ushe alle kanem na ke sigile ram gan ni masingan well first me akketeyac ke masingan pangan genre pangan noye mataka ke akketeyac Tikin treskala sham shok lam ngauna o ye kato sham ngan taka na me royal wanan pangan me akflachi ma sham kinyak ke pasain kaksakin god ko o ye shil sham kinyak pa enthronement sham suko academic ke sham me tikin treskal sham igas kum taka fakto mo pangan enthronement we sham yangal on course na ke yangal ya pamakalamia Diving katli o ye singan papen na taka na ke praise category sing top left hand corner singan fat mo praise machi to kon taka na ke thanksgiving wisdom kalaman trust a royal singan e usot pitch sal singa usot na fon na sham shok ngam ngawlingan breakdown sige ngan ngawsot na ma singan kum taka rewind ye liepe na aten ate singan ke akketeyac like taking interest kalingen na diving gum sum na ke author mal sham kun papen nang academia siya somos ka siya mga na papen nang simla wanan panangan natin siya Kosrae masil sham kun mo ni kunya ka anonymous siya mga kumalita na pana color code yagi pana utokot pa the numbers
Na software sing ali yok na pa wo ye tigin mekilin tak shaman na sin might pakantin matching ta banang am tarit makin pel na kayo katika na likiyac ke som akketeyac mangen na utyak na shish akketeyac breakdown mangen na phone na pe pukli me kos tigin from kin more represent papenang kum tanya na puk fallen book 1, 2, 3, 4, and 5. When I'm representing Genesis, nike me Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Now, siam nga no phone na siam shok lam nga breakdown web na dito sila interest kalingin na. Tanga mo uniquely inta ka usin na ke ma-ikek na ke software nga. Software siya nga ta introduce na siya Pastor Bennett, Pastor Carson, Sikra, Minister Shelper, Minister siya Cortos, Pastor Tomote, mga buong na upel ni from tigin tres kalingin na. Kumaso musia pe original from original language mape. Koso musia na evin kumalle ke etala pacl software singe tagalle ekashiko. Kumel di na pala me kalmen kaso ko siam. Sium lenge utak background na wona ke. The ngafan la software singe wona ke evin kum ke go deeper in the word of God. Allah kay manan sang akyokye me litisha la tikin tres kalingin la som na potin to na ke kashe siya mo la ka yan phone na web na commentary mo kum tali or makin ke me to di la finen ko saingen ay papin na to na ke commentary si ma eta will or makin fashion nya long ka tala na msing na pata ka to ita ke na si tikin tres kalingin to we na KahsInKol len na kayo online kadito la show last na kayo Kosrae ma singa to into ka digitalize in we fact yeneng yung to ka or makinya advanced technology in fact penakok lan God a pop to ka na ke lowos pacl software singa tanya na potin singa categorize ya kinofon na siyam la siyam for gas kungan el falling na ke puka ki cash kaya natin singa Avat maganain, if inkom alalang si masingan, so tigin magil ka, tagapanan tigin tricycle, tanaka the yipsingan. With that being said, that's just information. Kadin share maganain na kayo at kasi. Flock the tigin nanda ka get me akketeyac kasam yang megor. Tigin kum kulang man la palit deep background si man ngat ginaw si software singan matain liepe makaturit maganim singa. Lumalap tigin. Right, lulap kaksakin got game ke me taga kalamin ke Jandra na ayapen na ke me elefak mo nga ke Jandra eltramon ben na ke inin software singan balakos kusma interested kan na ingin nga usi unso ko nga metigiaga ta yala ko met we are shoot we financing ba unso ko nga finjakin kain taga ke me finekain paikain sidel de que me oana
KahsInKol ke matwiash utwa march financing Washington ke onsilalos ngayon. Lemisilipan in kasha makatash pege ke faxilo anak na stikie me. Kulo malla pada ngai sugilan. Kal buna tikin. Mga bencha po siya ke chat room ang siya si malang siya Yes, yes. locus.com pingkong kwan siya po siya. Kulo. Mga usatem lao siya kadin kay. Usatem na da kulo malla tikin. Kulo genye ke kusinjak na mo singan. Me Bapen na nga software siya ma ilusurek magan ke dutin pa pa nga university nga. Nangan tikin. Confidence na ke me awan kom siya na di kom self-study. Ben na kung si Ven professors na kayo ang na ta software siya. We students make seminary nga. Napangan. Na ashkainin package ki lakas siya ngayon. Nga mo masima yoki metanel daw sin singaul. Masima shikan pa na di ka daw sin luo. Na lamistili panel isa masima yoki metaman chipel alta mulula ton trust ko kal daw sin ngaul. Na mingan mulala. Genyel historias ko nga. Elias historias ko. Pange context lan. Pange kulangan usi context siya. Wait ko sa dali haik lang na po yan taga Kulo KahsInKol ke mo usi mga aske misingin. Am tanon ko nga tol la pel pakanten Srui or makin makatil sinsik nga na ke oil and fell. We don't trust ko la kalam nga. Tigin interest ko. Don't trust ko man ngat fa na E7 na promoted ke military na aso mesla. Enel reluctant nga mo mga aso mesla. Ngayon tap nga calculation da almost 60,000 nga tolda ke stojas kong. Menar mga sang petop na ke. Ausla ni kuam stojas kong Papa Kenil taga tildi pa welchin pa kalwin pa palik na. Na fon na may tako siya. Mit kum sa pala na ko siya. Mit kum ispel nung ke stojas kong. Manewangin. Maintenance issue. Talito. Mit mata. Talito. Yang na. Agal. Muna. Ati na spala ni ko siya. Instead of nga spala car suko. Ni ko siya. But anyway, 15,000 nung ngun pangatol la ke masing. Nangaita wila away kuam somna California ni awilu tu chepang pampayola na introduce ki nga na ke software sing 2014 pang Al fact package wana tigin na lakalam arch package
we wanna package. Nangataga masima yokimeta pangan tausin singaw. Nangasum ta pro ikane masi kek na sik. Kung ti tawar makin tausin on ngolak sang mulla tantrasko. Efo kung kuflan pangan mataga sumya nga efo mangen malan kada kume kuflan in face pa. After all, let italam singe man na krewa mashu malan kad. Pela molaga malu singe aranga taga na ke cash sima or makinya stewardy. Kat inge na aliyang na pa mo taga na si pela ka malan kad. Monetary system ma kadel fella singer makinangainan stewardy in sang build up tokosasing. Na pange barang ayisla masima tiginin ma yokimit mo la mo mga compare na ke Toyota Trontrasko. Namni takata na kya siya na pa yung ataka nam taki computer pro ke ikesta we pa Kosrae tika ikesta we software singa ta ikoya kinapa context historical context we literary context ke kai si passage ke digin masima wupel original language Hebrew we Greek taka pa na kumkain we na software singa ta na erash medange Malan got the free, of course, it's free. Kasman got them free, of course. To Babina Thaka Naka Oya Katashkin. If you got the first century, me in Kenix Umarik like gospel at Utyak some main in Nixoa, Roman Empire like Nixoa, Konaki, City Lap, and the phone or Pelchilal Pola, you can fraud former. In fact, a gospel thing. Papa na the technology in this century, katashkang. Technology yung kataga we go StreamYard kaslan ka din akfratya. Tag inequip na kaya yung software nga rate level. Awan nga kalamya investment na wo sing aplak na mall na kanage ikektalan kaslan ka nga pro ka mga ilang. It's gonna be wise. Ligin nga sang mall pipe Copenhagen, Peru, Stosia, kan no yang an etian at fayel na ke tokosai sima. Kat ina ka nakut na ken. Na Utyak sing a silpa repeati. Tigin me kilel no eleto process na kian. Tigin me treskal leto. Tamle cher leto. Mwet pas na phone na ito. Tanga likiyac web page if you was kum lang siya ko sum na ke. Wana nga sila tamle kinyang. Kulang lap tigin. Na phone pala. Klamalap ki kung may pasiselin kain usi perspective singa na siya kadinta kaya nga wala lam nisya libanta ishash ki o yelas ki Toyota Trontrasko almost 60,000 man. Hey. Natingin nga kafalaban na mas kung nga yayak som na kaya makiang army. Stosia brand new Toyota Trontrasko nga. Yeah, co-worker singa ashit siya. Di ba, I cannot figure it out. Man, mo kung tignan siya kung may stosa ng lapso ko, nga fang likala man pang mo din ko ay lagyan. Nga show off siya barik nga. Nga tinayin na stojas ko. Ano pa siya nga, amtanan ko siya nga. Kaya nga, siya nga tinayin na mas ko. Man, nga fang na mising nga annoying na kya-fact sila. Ashit singa na sig na nga, oh, okay. Pangit to ko siya ising. You need to know how to manage what God gives you in a very loving, compassion. Take an austin. Okay. Stewardship. Stewardship. Kulang wala. Ako nga nagpela. Murang ay studied here. Love ki kung share. At may Wange kataulan na lang kat na siya. Kaksakin kat, papa na special kate takadudu siya. Ako min show ma siya chef free ya we. Ngat fala connect to kinga tawla takana kamalan kat nga fa. Uy, asi chinishan niya mga. El kita live ko mata siya. Katlit na siya kaskin man lap sugo. Klamalap tamlay, klamalap ki me sharing na BP Luan Carter tuwa kadel wo bel na kayo kaksakin kagulo pe malap ki taga beloman
na wala lang tamdal siya pa ko na nalify Kulo malap kaksakin kat ke tusenge na tamdal kini nga finchak me la misilipan len kain ukap na sumke software singa nin kain me da bokla enen aloman mga chamram kenge mana nakke gat ke mo lal fungising kachivenam ta amuse ourselves ke oi lash meti kat pa me moli kat ki oi Ingat kang natinin lako kikasha. Siya likiyac pagkat na Paing. Hindi, gulong malap. misilipan langan na sik mes kat na Utyak na inge bangangan na shit Babaleng ilagi kum namin taga pacl si mamet kata de shide la rek malala. Men Tingin kumameng alam mo talik force natos matuyak itak sang tuyak rekunokan men pension wen na paingan kan masingan chik. Ayo. Ay ila walap ke mga fact mo kulo la kum taga ke pacl si Gulong chingkad. kum taga ke pacl si matan trust ko asha ora lagan Nasaan kum pen. Palu kum taga park ke kim tanen na liek tatan trust ko dum agat nasano mo tinali wo Klonjinkat. Na wakade me mutawaek basta med onzo kumagos di prela bienge. Tingin ko mute. Ma fakta ke onzo kuma me yakekle bienge. Ma me daka ke Shenri na nga onzo ko nga minitsi na ke onzo ko nga mestab ke onzo nga ta lang si kaske nga jeba awian naklar hat basta med. Naklas busibe na mauna bange ta nitsi namin nga well, naging afaka oana nitsi na onzo ko nga Spuken ke on nitsi na. Silipan kumli onze ke walang ke faksilal damdai ngan elubel na kayo. Malan kada let there be one interpreter. Kulo. Well, kate fast met ke maga malutut nam singe maski sam yang alimekos na background on rekladari iplu si masan bangen na rhythm la nakadeta kana ke akketeyac ke wasma asan masya pa Mr. Libanel share ngan pangamaritsi makatayang nakikibaya ngaya ansiga din riti tagani rit ke stanza singal siba ke samsa ko ngaya stanza pavanagat mafos ngay manon sa ko bang so ko nin kaksak o fasha lela ka din kaksakin LEUM GOD lela ka din non ke ngan na singat siya long ikat lela inta ka na yematay ke Kulo ayak o ninengan ke kaksak the LEUM GOD el siye kat ka el siye to ka shakala na fin kat na kewa small letter God el LEUM fin fella na phone digi yen lol in love on again falet in alla el LEUM fin mea sheorela oye be fella selamala fasha lela ka din pash alu na shel lela ka din sikak matan de yemutan LEUM GOD sheorekatle ta ikat lash egat mwet siya el nan ka ke un chip na tal siya el karangan musenge porong mile fact
Nikko shangash long gas, oana mwet mada lowos, kilos muda in meriba, oana kilensi, elos muda yen mesis masa. Elos ta shige yawe, elos nelie mangara na shelos, nga ta arlena to ashelos ye angaul. Nga fak, mwetingi arlena likiyac. Elos tia lang siya nakos masa plak, nga ta kya kashkashak, erela ulela, nakasi, fak mo, kusi fa tiena ilyak na inanin mong lesi. Nga ta ako inshut na siwos. Ito ni pray. At KahsInKol, kat papatamasin kasao. Ana keluto mo de tolis ngalon kos akketeyac penasish, na kastum da kanutikat, aksiwasikat, kaikat. Yun na nakikumungyan nakifoko, multa ka kekeletam. Kastum gigatta ka in ritkun, kastum ulela na sishla, kade mouliak kimolin ngan lasha. Panangat KahsInKol kat papa ke langsilum na shish, sa pa mawin Kulo si fan na natum. Siya kasik lamwet. Inta ka in kasikat kimol si magat fatutulan na pa ikenge. Kaya akketeyac lasha kat papa, nanak manas, naikimas was pailom, ke kaslom makaliminasish. Keinem katalal fungi kaslom. Amen. Well, kade fastnamit na ke akketeyac tutu mayasha, na keipsimit mga kalimyenge, praise for the Lord's sovereignty, na keshamsham kinyak ange kaksakin lem kat ke kalal, baipsimit nge. Ipsimit nge kesamsa ko inge, kesin kaksak, na bakit hindi na stand sa sielu o makatreat ke piyang avak mo, o fasha, lilakatin kaksakin lem kat, lilakatin on ke ngan na sinkat siya longikat, lilakatin tako na yemadal ke Kulo, yak unin engan ke kaksak. Na katfingat ang liyan na ke textual observation la siya, Paing singe mo, elosin fasha, elosin wi kaksakin lemkat, in on ke ngan na sinkat, in akketeyac ke elang elosle, na kita ka lalosa, elosin ka in orelakasin Kulo lalosa. Praise to the Lord. Kepenak kelos me, dakana yetan kat fulet lasha, elosin orelape on lalos sa kengane kaksak. Na pa, dakan shamsham kun na ke me, tawak singe fakla, kelos takay nara onin kaksak lalos, ay na ke akketeyac ke stanza sielu kenge. Na ke ngatana akketeyac. Ngafin usi pesako siyam may nakketeyac masman yak nge, kadin tawi siya po into kalem la na ke ngasam nungkin na ke falet lenalan to ko siya singe piyenga. Nakatsumusi siyam ni me ko singal siye in pacl na sa akketeyac mang. Na siyam ni me ko singal siye fakla, los na ke wasya ko na mula la Yurin fainganek. Nara ke fak singen, ilta shamsham kun na ke engan na sinkat siya longikat le. Mataka ke kapin stanza si meta. Na elosin noon, engan pel na kewa, karangan siya lang sikom, kishipum elosar le na engan. Nara masima manekle mashamsham kunya keba kaksakin lemkat. Na fakla elakkalem yakin si, ma elpayod in mulela. Elpayotin mulela singe ke designation si Marek lenge pa rock of our salvation. Na ke elyotin mulela si lalos nge oye si ma elara kasha lal ma elsang karangun yak in aksiko siya kela metlal nge pa shamsham kunyak la elpa rock of salvation singe. Na alena makalem si ke medinge congregation singe alu esang Kulo kispen elos akilin na po aksiko siya lalan lemkat na sielos deliverance singe
del experience, kalmen experience pa, madel palakin na pay kimulaloso. Now, apparently the congregation had experienced such deliverance. Now, KahsInKol, giving thanksgiving laloso. Now, uskat me nag-stand sa tolu fanin gilin mekosh. Fakla ta LEUM GOD el sikat ka, el sito ko sa kala na finkat na kewa, el LEUM fin fell on the phone, di kiyen lalin lava, na yen falatin ola. El LEUM fin mea, selorela, o ebe fela, siya elamala. Na LEUM GOD el yok shipeke KahsInKol ma akademiya ke, me stansa sielu ma vakma o fasha. O fasha lela kadin kaksakin LEUM GOD. Lela kadin noon ke ngan na sinkat siya long katle. Lela kadin taka na yimtal ke Kulo. Yak unin ngan ke kaksak. Na shipean maki shipen walfalet lal askalen alala. Na pa me sako siyam matakain akademiya na ke toko siya singe falet lal askalen alala pa akademiya ke siyam yung alal ko fason ko fakma ukuk sasa ke ngan na sin LEUM GOD siya toko siya lash. Na siyam yung alia stensa gakos takaben ton sa bun faxing fakla toko siya kala na kung mang si masiwas kung akin na nan kasiwas in Israel kung mesi si was mawala na. Stensal mikos kilo fakla long porsyentang laking apang na siyum o katlak toko siya lak. Nga pray na siyum o LEUM GOD na fakla insamlam na ki la ekat simak kaligi kat na kewa folet ligi kat na kewa siya fakla ke samsam kunya kat ke masowela idols na kewa siya tie kalme pa paima elusrata in akademiya la as awareness as kalim la as kat morikle ke bun mweta pa atal triji malos ta patatyang naginalun ke mangya. Na ara po vaccine nag-statements ko kalme kun pa samran ge suffer di lala ko folet lena lala folet laliki ay nasikanin ka siya forces ma bangon mo askala fin vela mayen ma aska ma katkain nan ga ke katil folet liki na kewa nara fakla mana kewa ma rekle we mamet pegan orella mo katlalos LEUM GOD ilorella na makalim sila el koligi kat na kay wasay na para fakki inusibe si sama na kalim na ke folet lala sam yung alimikor stensa kon kos na ke it kos singe masina makadashkenge fanin din fakla fasha lela kadine pasha alu na sil lela kadin sikak matan de yematan LEUM GOD siya rekatle the katlash ekat mutya el nanga ke unchip na dalcha el karangan misenge porunguma el fak ke fasi kashinge on kos na gate kos winin tawak ke si aksafiyan seksinin Kulo si mga akademiya meta ke samsa ko inge ramat si masamasta samsa ko inge el fak ke pasalalap na sin congregation winalo singe in alu nakfalatiel mayen el LEUM GOD el katlalos elos sipnada ana ke akademiya ke samit ngal si wasie fakmo nagesipra in mulala matan fel fakmo o God ifaga siskatle o inge sin siksipangan ya kumemalat sin metlom neto kaki pena sam itngali singalol fakla nakat metlom sa siplan unkosonatum fashiot kulono si mabatbat kaksakin kumnito si inta tawi penas mun faksinge ke katsilalos nge sam siok singal fastol fakla ko sinetala LEUM GOD el kat el parekatle ekat malal
kat metral esipla ni melal. Na naging sham kunyak nake maker singe. Title singe maker sham kun nake formation ka orela lan simatan fel. Na pa sham kunyak kitu chona mitol ng luo fason ko shan. Sham kun nake kusmet lalfun salalkong yakusia muli ka langlan lemkat oinge. El papa tomobos. El pare ko usle, elara ta ko sin sie matan fel. Na pangan na ke elara ta ko sin sie matan fel. Maker sing the title maker referred to is formation of the nation. Elara ta ko sin matan sie matan fel. Na ke sham kunyak na ke flaka, sham kun na ke analen lem kadel shepherd che na sindalik na din Israel in kololos and esang enenalalosa. Na pa fakla unsipo fakka din si loan na kela lemkat pa shepherd landalig Israel. Siya kololos esang may enenalalosa. Na panganip simit ma takoy nakataya ke stanza simit falan ke stanza ak itkos na may sentence commitment. Ipsiak luong elta ko in sham kun karangan ye inwangan sa lalalfongi. Natagal ke stanza ak itkos pi nakisingal siye. Na warning singan it's against the unbelief. Na pamtawak ke fakla unsip na dal siya karangan musenge porong umalfak. Stanza kay ko singal siya fak o inge. Nikko siyang slongas oana mit madalawos kilos mutayin meraba. Ang ata ko akketeyac la mesikiyakin singan. Oana kilen silos mutayin mesis masa. Elos ta shikeya we testing sibangan. Elos ne liye mangara na silos. Nga ta arlena to silos ye angaul. Nga fak metingi arlena likike. Elos tien alangsin akos masaplak. Nga ta kashkasak eurela ulela na kasi fak mo kusia fatien na ilyak na inanin mong lesi. Ske loang na kimasingan. Kusia fatien na ilyak na inanin mong lesi. Nga ta akon shoot na siwos. Nara me katfin ke faksinge inlotelos elsia masmasla elsia masmasla samsuko inge il fakkasin kasho milo sin keken intiara oye mamit matalalos ta fung lega patachang na ke orela lalos orelos tiena pala mungle woke fel simata ulwul yang na sielosya na fakla may sin kunyak ta sifil follow kunyak kasi ben karangan yaklan lemkat na sintalik natal oana ke akademiya ke stanza itkos efak mo dahil katlash ekat mwet siya elnan kage inslagen de boek ke sham mata ke met matalalos lan matan fasi postepel ma me karangan yakorekla na selos nara kena shipen siyakosten lalosa masima intended na selosa masima ta akoyak tenityak yang na selosin kan mong lawo ke felin ulayang ka finnigen milos fascista we taputakin yakle make oye masikyak ke mungulngul masikyak ke en revadim na sham si ke revadim sham ke ko fasoror maliki yotsi na katfin sum na ke fakla katkandi ke exodus singalit ko fasin ka itkoshan ke incident si ma sham kunyak na ke mungulngul si finen revadim shuf na ke wala ni Israel sum liki yen may si sin mukuyak liki si en na ke si be eno na lem kada sapkun na sielos elos tuloko na klam nuk sielos revadim tajakta wangin ko finnum we
Skemot ka nagimasimasikyak nga Elosin ka in congregate ka mtatoania wangin manim melos. Na pap sikyak kit orgaskas singe. Elos orgaskas na sin Moses ya fak. Sikof ni mesh. Moses el de book. Efok wus ka orgaskas na sik. Efok wus ka shikilem kat. E mweta arle na mala. E sikala ni na orgaskas na sin Moses. El fak. Me Komuskat melikianitsja inta unikati, että liknaatas ja kosunaatas kemala. Moisisel kaifangin prainasin lemkaade fak, me nga kainaranasin matinge. Elo sakulain tangalya painge. Lemkaadel fak nasil Moses, tukunil praya pange. Eskatasin mat kollan Israel wikom. Fale metigi maita, usikal sa kumangakom, tasang Singulien fel naila, ke confession sie jod be all Sinai, nga fafta fa tuye mutom, puke jod se, eko fwe soror meliki, ta mweta innimke. Mosisel o inge yemdan metkol lan Israel. Mosisel sangin inense masa, mayin met Israel los ta torkaskas. Ense pena sang ine meriba. Mayen meta elos ta shikelem God, elos fak. Yelem God el wikat katie. Nara mritsigan kum kabensom konekki oikeaklongo fascina kesingal doluan. Na incham kunna naki shipesira elos ta torkaskas ngen na mesira elos ta torkaskasan. Nara Inemaitek yang laki NCF follow ka ng matasikyak ko yan. Pafin pa na kiyan Mary pa, kanman pa me strive na nakimasa kanman pa testing. Nara inakataye ke fin pa sama nga sifa sit ko fakla. Ke kos mo ta in ongaye kos pang nasik ang amuli ko sila. Ngatubuk ko was the Guinean mata lukmelak ke baka. En asige ko was ke unonin ko meriba. Na samsi o kon gusto ng luto ka pain akketeyac sige fakla. Mweta civil pe kaksakin God sisken ko meriba. E mainge de kalkalyal Moses na pasamanyak na ke me strive singe Paanenas me conflictsi, disagreementsi, ma likiyac sinmetin na sin superiority lalosa, pasikyak kelos kisensiyag upengan. Na nakitesting siyan ba akademie fok ilfakla fok kumdalsigim nan sikke katlag. Nara anak akademie ke me faksimita, lem kadelta analen me falak la elosetia kain Utyak na ke ensima elako na si elos. Tarakta elos emisa na yin maisise. Nara taurela the younger generation in pa me Utyak na ke me felinuleanga. Naki fel sases naki full sases elos wi Utyak naki felinuleang men makitorkas kastlan siakostendan umata siya. Na ora kisam sa kong ito na sin audience singa na sami singa elshikein orek magan gas singa misinga in fact sige gas na galem elosin woyak na sin met ma ash na sam sa kong sami singa el mutawaek ke gas singa misinga elos talik na din ka tia enen siya nga 8% lemkat ay nalalfungi inel elo sinaksol. Na ke samsam kunyak ke siakos ten lalosa. Kalmian pa in cielos ten apay na ke mamakatil sapkin na sielosan. Nara rek maganyak kasing art kalmekin na ke meke lalos meta ke nanka kesifyan lalos ay los kofla ikesam tanin cielos na ke mama elosin na nakos kea. Nara patal tapatatyang in me somniki akostensi ngayon kasalosa.
Na pa me uskat me in sham kun la shipe ma kim ma ora elos med umata se tena orela na ke felen leng se aspe o ye ma sim na ke me o ye ma sikyak na se lo sin tena eis mong na singe kat fin som na ke buk sa se ani protolu it kosing singa lu sham kun na ke mong na sin matlan ka ta o inge men u singa tena sun mong na si makatel o la ke ke mainge inana ke ngan madalel fak ko was fin long bosen lem kat misinge ko sin tie ak upeyin siyo was archima shanrom ke abangan oana mwet mata lowos elos tara ke los for la line gat oana ke los ta ora ke lense elos ta shikelien mesis ke testing model ra e kadel fak inen mesisa elos ta shikeya elos nelie mangara na selos ke yang ngaul oinge ngatar lena to washin madingo si fena fak pel na ke walo stick ke shanga jakos masaplok ngata kashkashak selos erela ulela nakkolok elos ya fatiena Utyak na felche mga ako insang mongla na selos we na onain warning si Paing kamasin sin ke kenyak na sin matlalal fungi makalem milo stilalal fungi makalem yake iprutol singa lufakla matlalal fungi wiyak ko sinaru lena liang tainosh intia oshin masloosya in sekuluk esa lalal fungi panangel forla likikat mo namen osme elia in sin kenyak intia wi eis mong na si masam kuntiak nge anak akketeyac ke me ipru tolu itkos na ke singa lusi mga akketeyac lang na kalmen faxinge mongle in toksailan kat fakla mongle Yurin kat ke toksailal siya fataka na fela ke pel si matlalal fungilo siya pala mongle ngan Yurin kat nara believer of course enter the risk potentially when they cease from their work and trust him. Kalman ba matlalal fungi augelos orsken sima elos sislaurek ma lalos sifena mutawaek in lalal fungi kat. Enena nash me for la seligima the strong den milo ship leke na inkain mutawaek inkain likiyac fungi lalos sinkat. Pangat pelsi madele kainis me mongla singe kea. Nara samsa konge yenga limekos el usye ipsi to konge anens lagen warning sina selos da elos etena palakin me mongla payesi. Nara masinsin kun kakin yak kesam yenga limekos mayen aship ke unsukoma akflatilem kat ona ke stensa aktolu fakla talem kadel siekat ka el sieta ko shakalena fin katna kewa sieta ko shakalena sima akflati yaksin metalu napay nasil na ora samsa ko nge iplu mataga kaya ba siye kominora lakasin kaksak akluong na pataga na sis na ke ma me elo singin kan sin keken panangara lo jette sun mongla sima katpape el olelakin na silosa na kalmean taga na sisla katfine furok mabena sis mising unbelief sing ekan enter ekan Kosrae lape na ke mama mongla sima el ako bena sis ke mod sing nangama pange akketeyac to makan relaki stanza senik stanza singal siyamangan mekosho pelanga flok na sil na mistili bananda enlighten na bagat kain me kaliye ki mama me katkan sang pe akon nila ki sapla yan sam lala na mistili pangan kan chot pelana sium umin kain ka kashakat
enlighten makadel shot na shuman klamalap. Commute. Tingin. Hey, akan nog ja, vaste met. Long ya. Au. Kali kulan suka. Kung kulo malap kya kati na wo. Long ya kati ya ngay ngasit pa ngat tali. O ye si machisel to ke. Son sap talu. Fosingal tolu fale. Kating kapag si matagal na siya ngay la. Siyam ko taga require kat magadin Utyak on kaksakin God. Kadin te taga ntangit nga kadin taga kaksakin God. Mansin metalal fung ipamang. La kumitaon kun Utyak kaksakin God ke on. Nangali na ke oya si mal taga na ke New Testament nga na ke son saptalyo fosingal tolu fal. In pel siya upkran na ke kafanala kaya o nga chisel som na Jerusalem. Kelsom na in temple, eliela ash mat kakakin kiao, sheep ule, oebe mat ayaul mani elos mataw pe kete palalos we. Kemainge elorela machine shell soko, sang los la sheep a kao na waliki temple. El on kia pe tepolan mit ayaul mani, e mani lalos rakalik. El sap na sin met ma kakawule, usla mainge liki eninge. Tie, sivilor makin lom sin papa tomog, mo ening kaka si. Tie, sivilor makin lom sin papa tomog, mo ening kaka si. Akatanya wo mataga, ngali na kay psiak lo kung magadinde. Siya miso kong man talinte, ukay oya lang met mata. Lalos ngayon ke fos
it korfal na kesingal chiangan. Tengah na chikan non ka factual Jesus Christ sifenang el sumni ke temple na ukayak mwet nga. Overturn the temple. Nangalalad fung mo ito ka na siklipan mo siya ito na ayos pa na temple in temple lo and then overturn. Nakemolok la Paing akketeyac kat ke insiak ke masuwaslan kat ke ngonman kat ingang akketeyac taka on kaksakin. Kanga oana oyama mitlas mata akwak ke met. Wana makalmi kaya asum nan ko oye si ma makalmi na ke foundation. Ketika nusie foundation saja, pelang saja na ke pelang mata. Masih ke akna nakia ke liti siam yang al mekor nga kain lomona ke oye si ma chisel taka overturn table nga ke any nakfalat, any alu na singkat, pakat musyeng. Kat pa temple si musyeng. Wana meshi din temple ka din ngon overturn ke mo lasha ka din let focus na ke Utyak kaksakin kat ke wala na. Now we need to really allow or malan kat in ale ilyak na kat pa. Katakan worship kat ke mo ulsing. Meshi mawuk la ke KahsInKol corner ka mete tape of kasko ngon nan kadin an overturn ke pelching. Katin taga sang na singkat. Ene na kadin flag. Men katikan kaksakin kat on ke insias na pa finash masi tulokon gadi. And in Parai and in akketeyac on kaksakin kat pa temple kat nukewa were created in his image. Purpose of this life is to worship him. Like it or not, the next life pakaderap enthronement cham suko bang peche tatay la large fin throne wal katikan kaksakan wal. Ke insias pali. Akketeyac wo si matagal na sila. Oral tigin tres kan na tagangan mot ko nagsiksifen na nagya. Ora sila Jesus Christ in temple siya and in proy silang papatamok. And in kaksakin papasitamok pamdal daga usye mukugulan mwet. Money changers oil and fella siya and in proy akketeyac. Pakat mo siya. Pakat mo siya. Katin na pay ka din focus na kimasing. Kat orek la ka din kaksakin kat. Matlalal fungi. Man kat mi siya nga na kat moliak. Therefore, we must offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Elen tur pakotin yok lalil. Tikin tres kali kes lagi tantras ko ang alien na pa pulang pel siya na itakla mo lagalagan natin ali o yes yung mga nanas kemising ng kaksakin kat kesbin nga mulyak kaya ngan katin nga aga true kaksakin kat ke akta na wo bangan kas fudo don sang akketeyac kaywa kat hindi la kat pa temple siya akketeyac worship alu na kaywa it's going on in here the building the LEUM Henry akin kat man kat ngon si bang lo malap tiging tres kal kaya akketeyac nga flow ko not kun me fresh na met na kepok min kalya tayo Metiget kalyan ngan me we are sin kaksin kat ke perspective si mamjing siya tawi supon akketeyac ke Srui alu kipay engan na kum sham kin na ke oye malemel mwet ingen akollah lomin price in God kilom ka kasi ka rekmalan met pashabas ka mema na kum fakla na tepo yegas ko in an overturn bengena kum turn tepos ko gitantras ko ngan ingan He'll turn yung alien na pa wicked, ng alien na pa in sifac sila. Asang na siya. Bidiyan singan. Deko maganda. Mga ni asyuruk be. Kat kayo batta ka kadin shaman la. Pangan kata me bring it to a lower level. Well, come as you are, namlas. Come as you are. Frog man as you come.
politics pa Utyak nilin mo malu am singing. Kome som kalngiyak fika ke malutlutan. Kome rafkarik malum ke politics an. Kome talim istilipan in som na syukanum kun ma kome usi ka din lutut ke nge. Kome tala, you know how long it takes. Nagparay. Siyak na malutut angen. Nagkisip ma interest yak nagkelulin karangan yak klasya. Fin pa nagkelututang in set te. Kat mo ta pang sita ko kisita likuyas nge. Tulang Kat lutut pa wala ta tari. Naginaspin ngayon lamta Ako yan atari ngan kan sumda ngay talame fal ngan kain shaman ki kain pelang Pangin wala nalan ka ata. Kat malasin mata itala kasefa kaya ka din nagatin. Oko kunene ki kainin peloy The kind situation Kate me sham na malishong din. Sige mo niya, mali. Paul na pa yung nag-factual man na. Kat walang pelat textual observation siya nga, may nga pang nagkakasya na kat kumli, na katayalik na pa kay siya kat wana ka din disconnect kaya siya How do we do that? How do we do that? Na pa source for kaya ka rin makin kaya katitola pelat na kaya bro, hindi context lang kat si Kung fact kisol siya la Usiya mga sa po si matakos kung karangin Mga element siya masriki medke infantry kaya pang unit pa team 4 members. Sige nga ta living kung karangin congregation na phone siya. Kung samram kun nagke battalion, kung sum nagke squadron level, may regiment mapangin. How you gonna do that? Naras may bafak silal sa Ezekiel. Shepherdalen na fet laligan pa sipa masin wasle. Napana nga kaya sam pe kaya ni pataka na siya katagay ni insisilang katikan masyafin po ilang mata. Teka. Kaya pesi mat kapasyang na singata. Mamata ilwangan na masasyan mutawaek. Nara panang afaka kung funata ka kipelsi ma umista tan trust ko nga na. Kaya sana kung nagyalo sila magum. Eta furana pa yoko. Di faka kan ba? Trust ko ito ko. Pingay parking siskya Parklan and landikepa. Nisisin landikepa. Sisya lang siya nga. Hindi ako. Hindi siya tan trust ko nga. May kulang siya ba't mga siya. May timagos ma. Men maki self-glory mga tsuk misengeng Hindi kasi kung manlay kuya win na paengan. Mabak mo kayo na nga, Kulo la kung basi sialin kayo. Di EPS yung la, rek masing skinan ka, maulan mwet pakat karangan Nara, kadin na kadinala na, sokla la me kalmen malutut nga ka akketeyac. Anak yung akketeyac na sume, kata mga upe kadin ace nga pasis nga fakla if we cannot stand the heat, let's get out of the kitchen. Get out of the kitchen. May katagain ka ice cream, katagain fact mas was boiling ka based on makat kalngayak kaya na pa nga pang mga taske may tayo nakula nagka-floxing kat na kayo ay nakula fin kati may siya farhalula siya katorar na pa finjagin maluto tayo ndaka na me kapaslan samyang alimekos na ki masin na ki senriyang at praise God ke silala Pilos ngayon pafakikilos ngayon daga kaksakin faletlen alala karangan niya klala nara akketeyac la Milo sin kaya kinin pelsyo panaki unbelief masikyaki nakit mungulngul belalos masa na nga kung pekatara kulacnsap lara kat mungulngul pemsing at mungulngul ke makunesh
kat mungul pe kat finete mungul ta katena rama kunesha naki kasi makatel si Mungul siya na bangan. Evin ah kater bangan. it is maraming ki taliktik ngam dan kan karangan el si maurek malo sa kumdal sintin kumdan fire kumdal alena sinaklak ngan buwan kumdal la kumdan yelan ki orek ma ash fire ki orek ma silash nga te fire na ki unemployment ma bang isisyak na pa siya ba nara kaksakin kat ki mulutut wo ano si Sige, kung saan mo ma-reachingan, kata siya los tinaw ilyak na kaya en mula na siya. ana mama torgas ka siya mama reaching akketeyac Joshua gele Utyak katena na we si to ka bang and okay na mama Samsung kong akketeyac ke but we are smasong vlog ko Sacramento Seattle laba ya kung sa kong ngan kan siya din sila nakatkaliya nakadila siya los yaklay kayaki andi lang akan si Taikun Kulo ba na siya los sa Malgat le Sacramento ay siya on kospangan kilo malaf Ay, ki siya korpangan. ewan sa kuha Nam tam tam proy kun pel na kayo wapeng. Inge sa pay katla. na pengat me met wiasngan pen go som vaka kiastan gat sisin chigenge in we mayuru wasan na met safa si matagange kaluonge pa tamda Mildred William lumalap aman Sacramento pangan na Preston and Dallas pangan na wala digin bolin lanay Kung tigin. man kung tigin siya oana pe
tamday kanay mail ta you bird. Nangamo mwet ngeke wata kay nakalin metikat kalia. Au. Ringstan na klamalap kita ka beloman tamdal rinalify. Klamalap ki kasema ko likiyac kasposha kadin kan sisin chicken gastan god. Tamda there is Sue. Klamalap ki tagabelom in Wigatyang ay tamdal dalbe kaksakin god. Ay alay nga nalipos mo last Seattle nangamo kumpang lipan. Pangan likiyac inil Shirley tamil Shirley. Locus na tamdal kenye pangan faklal tukun akketeyac na fan ki context ki tantras kung akom dasamnam kun pel na kayo wabangan. Bibi Luan Carter wana kat kat matalak manos kim kuikulas. Tamdal sipe Paco nanalify from Auburn, Washington. Kumaya Columbus ka Columbus, Georgia. Columbus, Georgia na. Fort Paing area. Fort me? Fort Paing. Fort Paing. Okay, kalme. Endon sol siya bangan. Okay. Pangan. North Everett kal tamdal kila na Daniel. Tamdal Srui onis. Kanyers pange. Na tamdal Srui skilling. Srui skilling Virginia, I believe. Pangan. Okay. All right, klamalap. Tamdal Anya Mikrai, the last I know. Federal where? Lacey, Washington. Lacey, Washington. We've todo nage me 8 Lars Washington about Olympia. Tacoma area. Kumita in Tacoma area. How? Tamdal Rina. Tapos kita Tacoma siya Mugul ko lang mo. Petrol na asa. Ang na upekang yan tinin lakak siya mo yan. Klamalap. Tamdal siya young strong. Praise the Lord to walk. Loke mo Lars. Klamalap. Okay, my daughter Clara Utyak. Hi, Clara. Clara, best regard na silpabol be, my friend. Okay, tamdal ringstan na. Tiwa kaksin kat kimo Lars kayo na tamdal si Prina Carson lang Lars pe naratikin pe siya wan kayo was. Tamdal kinye pe bange. Maasingan nakalim yung mga taspege Philen Washington na Rip Tamlel Dolenne Jonas Glomalab Tamlel Tigin Berke Faxilom nge Amatsi wiyash nge El Gasas Kat Finjaklan Wigat Yang Gisendria Indika Tigin Makil Lendakas Nage Center Schoolan Gashikat Lakin Mamashkian Na kumfakla Tamlet Waidil Sabamapeone Unso ko sila kinshafla bangan. Paing, Bangan en lengosyak. El pa maunon kosma. Klamalap, kadin nagkasangan. Kadin nagkasangan klamalap, tamlet white. Tamdal pit OC Natalie Cortas isyo patlik siya. Paila. Klamalap kulacnsap luminak kayo metwiyash. Tamdal pit pang akketeyac. Klamalap pel na kayo petagaloman wikumyang. Tamlet Swinson Belly. Klamalap. Yang and Syntax. Okay. Global service loman. Tigin makil. Klamalap. Kat akolin kumpe. Bienga. Takay Kosrae me. Tamdal Mary Thompson. Pangan. Engan met roto mapal. Jumpers na roto mapangan. Mas strong Klamalap. Jumper Kulo Mary. Tamdal Talbi Wilbecker patakay me the klamalap. Clean Texas. Nakat sum nage tiginis sebe yufer. Klamalap katakaan. Guam. Na nakmas teknot ke fossinge bega din do talake. Samsuk to yung klamalap ne sebe. Klamalap. Pangan makat fintra. Force nga nintaka. Klamalap ne sebe. Klamalap. Kaya nagawa likiyac force. Klamalap ne sebe. Fintigastan ka me. Klamalap. Tamil Norson na klamalap. Tamil Norson. Okay, Dallas. Dallas pange. Well, pangan kayo mo ito. Namisilipan nga si
kun kalian na mga proyak sa fi Well, siya kadin kay. nakalia ke Sign up. force man ne sipil usenge na usut Alright. pelno. Alright. Kulo kaksakin kad nga wala tigin nakalin mat nakawalas ko siya. Finnem taga tinal ke comment Paing home. God bless you and your family. Tangan riti siyam syok ton ngol do force na floko nang tigin nan kali ke me bro. Foka wo ye foka inche wo ye. Ke mitlan kad los taga ni mata inche sifan. Amen. 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 Na tigin nga floko nang pelno. Well, glawan love. Glawan sila na si Becky Klon fasting. na sipe. Kung na kayo taga best project may faklawusan. Kada ko lang sign of pange. Ngayon nga sa payale. Kasapay katle. Anak yung suko with professional siya daw nga yak piya nga. Kulo sin composer siya yung suko nga na. Nakatana siya los mga professional rap bawon nga. Fast Kevin na phone na. Nga mo ngeriyak kisen Ano riyo. pos mo tuya nga nga paano bangan na pos liki Aw. Na damdal pet el may confirm ibe faksi kita ko posal nasipingan. Klamalap damdal pet ke posal lumba kain gain me acknowledge confirm ye mange. In direction nga le yok shibe. Kat kulon sin kat ke may kekta na siya. At pacl na ke akketeyac mata ko ke Filipay to lu fasin kis nga lakos dito. Alu ke ngonlan kat. Uy, alu ke ngonman kat. Belang Etawi ben as bun additional Henry. Pange Karen ilan KahsInKol, let there be one interpreter. Nara kulonsin kat ki makatutulakilan misingya, kada ko lang fastmet pange. Kataw itkos nga siya la Mr. Liban Elias nga si kipasingay. So we're doing good time today. Hello, hello. Kulonsin kat. Just get better as we go. Pange, kumalam sin kat. Kaya katagan ni Proy, engkaliya. As we are Proy. Kat si feedback na kalmanin or lakatsin kaksaklash kat papa. Ke mutawaek mutayang lash na ke mabay siwaslo mo. Kat nga siya ke kashalom. Kat liya deliverance. Kulo malap na siyum. Kaslom tsekan flok na yung busya. Panagat kifak kulo mayen. Yen na kayo magaslom mo taga pacl lang. Eklelan mo likiyac. Fast ka na siya malip siya ke kaslom misingi. Ke fashili klash kat chetu insiyak ke metlash mamdain ke pelinasyola. Pelin yokshella. Kat nagawa kat endal creep at different level kat papa. Panang lela na siya kadinak faletsi. Metlash mapatatyang ke pelsingi. Compassion lash in gain. Ale kadin sympathetically aklen milos ashkel. Kadin oana kawaklal soap madaka. Moyak kaya saflaya. Ilos kisensiya kanain laman. Telalek. Maingin siya na siya kadinetala. Mwet alena lal vungi peke kas magat fakla. Kasa layla in kain daga uplift spirit lasha nakewa in masaikat kilal vungi lasha. Panangat kulo malap na siya ki kashalom na sin met lash mamdain ben yokshala inakayelos nakewa. Ngishe pe kashalom ke met lash mata peke wheelchair ka finne ke nursing home ka mapatpatyak na ke emergency room. Kana kanla lain lom sisfen na kong tagay ni ki insuasyo ko yesima kat pray pekelos. We kat yang ma usaksak pe ashpe mama shirosh ma kat me matape inwayo clash matape ki physical limitation lash ken gadashwe nanak manas leila shamadal ki wala 2 minutes na inkain takay na la shama usi mas na siya shingi, mak mo siya kat nga siya yung kat papa, ke deliverance lom. Lila ka din completely heal, kish bin, when na dum Jesus Christ, by stripe, we are healed. Kat nga siya yung deliverance lom in likiyac. In Jesus' name, kat nga siya yung be. Kung nakmas cash at ilik na atash mapatatyang nagkikabarin lom prison, kan yin kelpos. Nanak nas tiyanget talagalos, ki patata na naklalos na ken nanak fakama, ilos inetala ilos tiyamaka. Panagat pray kelos, komunikasam tanin sielos in syukum karas na yuro.
Yok şüphene seş kadin tetu insiyak kemet kollaş inganara kolla falnaki makum akkalemike ukmatalna tu ke oya makat met leaders ingan kasha kemet lash kadanda kwai tau sa kuneni somna ke kai simtan fel shaina ke ansishifena kain gatashwe yok na pain in lash painen kat papa ke fashe di klasha nakmana slovsien vulverske nuktugin maunlom katinge sapay katla kene mun kilosi fanantu matlango lash katla fungike amen. Amen.